باش لەسەر دوایین گۆڕانکاریەکانی ناوچەکە من میوانێکم هەیە سامان عومەر پسپۆڕی یاساییشی نەتەوەیی لە لەندەنەوە لەگەڵمانە. بەڕێز سامان، ینی زۆر قسە لەسەرەوە کرا کە ئەمریکا تا ئێستا ڕاستەوخۆ نەهاتووەتە نێو جەنگەکەەوە، بەڵام بینیمان بەرەبەیانی ئەمڕۆ ئەمریکا بە فڕۆکە ژمارەیەک بنکەی بردومان کرد بە تایبەتی و بنکانەی کە ئیسرائیل خۆی بە بۆمبەکانی یان بە فڕۆکەکانی نەیەتوانی بگاتە قوڵایی ئەو شوێنانەی کە بنکەکانی تایە. داخەڵبوونی ئەمریکا بۆ ئەم جەنگەکە بەرەو کوێیە؟ سپێدە باش کوردستان. بە باوەڕەمە ئەمریکا بتایبەت ئیدارە ترامپ هەرج 2020 بژن یارمەتی و سەپۆرتە و ئیسرائیل وەکو بەشێکی سەرەکی ژێ ئارمانج و ئینتریستین سیاسەتاویە دەرڤە ji ber vê em dibînin ji 2020 kuştina Qasim Silêmanî Emerîka piştevaniyê dike bo İsraîlê û helbete rêgirîkirin li destxistina İranê bo çekê atom. Li vêrê ku Trump dawî car hewîstekî hosa derxist bi vî cûreyê ku sê ji mezintirîn bêjin bingehên bi destxistina an durustkirina çekê atom li Îranê ji nav birin ku rasterast ev kare her ji Amerîka birêka balafirên wan cengîn herî bihêz serhilda encam kirin. Li vêrê Trump divê bi Amerîka bêjitin yani bi gelê Amerîka ku bariyê bidin min ez ew kesan ku ez cardin Amerîka mezin bikim serkêşiya cîhanê bikim taybet û pirs dihêne girê de û lawaziya Amerîka li ser astê cîhanê û rêveberîna dewletayekî cîhanê dike. Ca ev bo navxwe Amerîka ev xwe serkeftineke ya din di pirsa taybet li Middle Eastê çi dibe yan mijara Trump amaja wî yan bo Îranê wî çi be yan bo hevabendên wên ku seporta Îranê dike dibêje kar hat encam kirin lê niha kat yan pirsa demî aştiye kata Amerîka her tiştî rê dibe hember hewîstê Îranê çibûye gotî em şokhênerin yani bêjin wezîrê wê derve gotî tiştekî neçaverekî riya bû me bi bawara me ev vedizîne dengoyên merazîbûnê li Îranê zav dibin. Li vêrê pisyareke gelek Kurd hête cih de gelo İsraîl bi vê serketina xwe em bêjin pitirî 10-20 heyvên şerî dest pê kiriye dijî Îranê ji lêdan û ji navbirina gropên ku lîneratiya Îranê di regional security her ئەمێ پرسیاریەوە بکەم ینی چەند جاری ئێران ئاماژەی بۆ کردبووە گەر ئەمریکا ڕاستەوخۆ بێتە ناو ئەم جەنگەوە ئەنجامەکەی زۆر خراپە بێت. پێت وایە ئێران چه کاردانەوەیەکە بێ چی بەدەستەوەیە بیکات؟ bi bawara min şiyanên Îranê ku bikeve rikavberiyeka mezina leşkerî hewalgirî digel Amerîkayê û bişêtin serbazgeh yan berjewandên wê li Middle Eastê ji nav bibe bi bawara me belkî cardin hewîstekî bêjin şiştina serûçava be kaçawan ji kuştina Qasim Silêmanî hinek pirsê digel lêdana berjewandên wê di Iraqê de kirin. Bi bawara min cardin belke İran hindek hewîsta dijî berjewandên Amerîka li Iraqê werbigirin ama pirsiyar ew bitin bikare bi berjewandên Amerîka li Suudiyê li Qatar yan welantê din li Urdun bike armanc bi bawara me ev nahê kirin
الوری به همون رنگا به بارم ایران لاواز دبا الوری بسیار الوری دهی دکرن آیا بجن آرمانجین کو اسرائیل بجن کو پلانا شر گیری بردامی وقت ما گوتی جه 20 حیوان هتانها گهورینا سیستم بگشتی ایرانیه یان بجن جناب برنا دستخستنا هزا اتوما یعنی چکی اتوما دیسان لاواسکیرنا یعنی بجن کوک او بین سچاوی تیروره لناوچه ببارا من نکه جا رژیم ایران لاوازه برای لاوازی دیچکه نکه ببارا من اگر گوتو بیجک آشتی بهی کرن گره که اسرائیل امریکا لسرویه که بهی کرن آیا گهورینا براده که اف کسی لدست حالاتینه که واتا نفخواه ایرانی گلیوی بکار بتن که هنده کسان در بکفن تراده که اف فرمو اف مدل بجن لشکری ام بجن سیاسی کل ایران پیرو دیکن هنک رازی بونا اسرائیل امریکا يعني ولاتن هوالباندن وان بجن لأوروبا بهيكرن أفش جالك بزحمة جبرك كريملين يعني بجن تركيا يعني أوريجينال باور تشاينا نورث كوريا أبا همو دبجن بونو من جناب برا كسكي وكو علي خامنئي أبا بوا هلا كصورة ودي ناوشي برو تشتكي جالك نجابر كريبا لی ببارا من بوی قناقی هر چند تشت گلک بلز دهینه انجام کرن آن دهینه دیدن کارودان بیو رنگینه حتی انها ببارا من ایران اشکسته مازنا بجن لشکری سیاسی تنانت دناف خود هنایه لدمه که بحث 2 هفته شرط کن بجن اجدازدان و لاوازی و شکستین لسر آستی مروبی لشکری کبراورد بکه به اسرائیل دوی مواهی یان زیرتر دوان بیست مهن چوین ده بی همی رنگا ایران لاوازه پیش بینی آوه ده کرن گلک خواندن اون کو به همی رنگ افجاره افده سالات نمین لاواز ببه ایتر بجن بيجهورن علي خامنئي بكفن قاده او كسانين كو بشن تراجع كي رازيبونن ولاتن جهاني لسربه وباشتيانا ايران بكفا وكو ببا اندامك انجمن اللهيه للثوين اقبوي كو بشن نببا السدم كو اسايش اراميه ميدل استيك بده هرچند الویرجی ام بیشتر دنگوین میدل است یعنی ام بیشتر دنگوین و دماهی کمبونا جوات اولهیه برای شانگام پاکستان پشتوانیا ایران دیگه روسیا پشتوانی دیگه بلام روسیا خوی جیروده بررسامه خوی روسیا جیروده و شر اوکراینیا و هندێک لە وڵاتانە لەبەر بە ژۆندیەکانی خۆشیان نانەوێت زیاتر بێنە پێشەوە لە ئێران. من ئەمێ پرسیاری ئەوە بکەم کە لەگەڵەوەی ئێران بەرەبەیانی ئەمڕۆ ئەو گورزەی پێکەوت لە بنکە ئەتۆمیەکانی لەلایەن ئەمریکاوە، بەڵام بینیمانم بەیانیە ئێران بەرپەرشدانەوەی هەبوو و ژمارەیەک موشەکی بەرەو ئیسرائیل ئاراستە کرد و ئیسرائیلیش ئێستا بەپێی ئەو هەواڵانەی ئێستا لە بەردەستی منایە ئەڵێ ئەو ناوچانەی کە لە تەبرێز لە باکووری ڕۆژئاوایی ئێران موشەکیان هەڵداوان بەیانێ بۆ ئیسرائیل ئەمانیش کردویانەتەوە بە ئامانج. یعنی شەڕەکە بەردەوامە، ئێران ئەیەوێت قودرەتی خۆی پیشان باکە هێشتا بەرگریەکات و هێشتا هێرشەکات و توانای هەیە. پێت وایە ئەم کار و کاردانەوەیە زیاتر جەنگەکە قوڵتر ناکاتەوە، گەورەتر ناکات؟ ببارە من شیانên ئیرانی سنووردارن بەێ ئەو ڕاستی هەیە کو ئیران وەکو ریجینال پاوەر تایبەت شیا بێژن بەلکی 30 ساڵان بشێتن کو دیگەلک و ناوچەیەدا ڕهوریشانên خۆیان بێژن لەشکری سیاسی ئایدۆلۆژیای چێ بکە تایبەت
هر بجن کمیونیتی که شیعی لکیره به خدا نوا بزانه بجن لدیفوا بچه یعنی بروانی یجی ببکه و هلوشت نوی تایبت پشتی که امریکا هاتیه خط و اف بردامی به گواش خواه کری آن به هرشن خواه کری با سر اسرائیل ببارا ما اوه ویناگه هیتون که ایران دشتن ببتا براوه شر یعنی ببتا سرکفتن بینتن جا بسیار ویره نها گویه که نها بجن موساد و آلیه حوالگیری هر چی کی ببید دمی بوری کشتنا سرکردین هری مزن ده جرگ ایرانی که ده انجام دانه اسمان ایرانی نها به آشکرایی بزاوی جلای فروکین اسرائیل دهید بکار خستن بیت بکار اینان دیسان امریکا هر چاویا خواست بهر شی بکن دبیجم شیان ایرانی سنوردارن لدیف وی جرخانه لشکری اواکو آن حوالگیری اواکو هیا لی اوه ویناگه که ایران ده بشید بردامیه که درش بده ده اوی شریک و کتیته ده اما جاتجه بحث کردی که ولاتن هریماتی یعنی این جهانی که اگر بجن وکو بلوک ایران دهند بین بردامیه پی بدن الوری مجاره کدی سر هردتن بله هر مجیلی خواه اگر هاتو بجن بفیم اوای مزن پشتوانی هر تم ده پیش بینی کرن اسرائیل به کرن جلای امریکا جلای بریتانیا جلای فرانسه و هوالبند نوا ایران او بکوه هم بر شرک گلکی وکیری بجن درش اوش ده جرخانه و آبوری کو سانکشن کو بجن سزاین آبوری لسرن دیسان حوالاتی نوی نفخو یعنی ام بحث شورشا جان آزادی دیکن به همین رنگا ایران نهاد سکیوریتی دلاما دروشک آسایشی برو سیاسی کمالاتی گلک کور لاواز دیچه بجن جنگ نوی گلک ولاتن کو خوب هوالبندن وید زانم پشتوانی لیدی لاواز بونه به همی سیناریو بوارا من ایران دوی جنگی کو انجام کردی یا بجن سیلف دیفنس آخو کردی الگور خواندنا و کو چارترن پنجی ایک جنتوین ایک بوی به همی رنگا ایران لاواز دوی پرسیده اف هاویشتن کودی که بردوام بروانی دیگه اوه بوارا مجی دوی تشته کوسا بیکنن دا هول بده قناقه که دانستانا بهتا پیش کو ببارا و او چاوره دیکن هرچند لگوتی ام آمدن دانستانا بکن لدم اگه کو هرشه بهنا را گرتن یعنی سیزفار دروز ببه کو اوش ایکش بجن اگر هاتو هیزه که مازن یعنی بجن براوه که مازن با ایران ابدس پیشخریه ندگو یعنی بوی قناقه ند رازی ندگو زۆر باشە بەڕێ سامان پێشەم هێرشانە ئەمریکا چەند جارێک داوای لە ئێران کرد کە واز لە بژاردەی سەربازی و ڕوبەڕووبوونەوە بێنێت با بێتە سەر مێزی گفتوگۆ و با شێوەی دیبلۆماسی ئەم کێشەیە چارەسەر بکەن بەڵام ئێران ڕەتیە کردەوە هەتا ئەیوت هەتا هێرشم لەسەر بێ من گفتوگۆی دیبلۆماسی بە ڕێگە چارە نازانم یان هەر ئەیوت مانای نییە ئەسڵا باشە ئێستا ئەمریکا ئەم بەیانیە دوای هێرشەکانی بۆ سەر ئێران ڕایگەیاندووە هێرشەکانمان کۆتایی هات وەرن با بە ئاشتیانە کێشەکە چارەسەر بکەین پێت وایە ئێران ئەچێتە ئەم پرۆسەیەوە ببارا من ایران دیچتر دوی پروسه و چاوره کی رو بودن چاوره کو ایران نشیتن لهمبر شیانن لشکری حوالگیری عبورین بجن امریکا یعنی اسرائیل خو را گرتن و اول چاوره کی رو و ببارا من اف بجن جمعه مازن لشکری سیاسی کو امریکا هایداره اسرائیل وی کی دیگه جبر کو ام داکو کی دیگه آسایش اسرائیل
ایک ارمانجین سرکین سیاست درویا امریکا دیسان تیروریزم کنه هلانوی اوج مجارک دیه یا سیاست اوی دروا دیسان بیشن نهیلانا ان ایران نبا خودیچه که اتم اوه وی آوی کاتا حتی کو چار ارمانجین اسایش سیاست دروا ام بیشن برجوان دین سیاست دروا امریکا دباده که ایران ده دهنه دیدن کاتا امریکا چا بوید ببار اما وسط ایران بیشن ملکش دیگه و بکوه دانستانه ببار اما اف اینانو برنا ویداوی اما کو ترامپ انجام کری ببار اما یا برنامه سیستماتیک و برنامه کری گو گفتگو گرن لدمه که کو کندیشن و مرجن مازن ها برن ایران رازی نبوید یاره که اتا داوی جار گرزکی وی آوایی وشاند نها بیجه نها دم آشتیه که اتا اوانا چا بوید و برنگ یک شرنگان بیجن اوی گمه او وکو بیجن انبارجوان دن خواه ببته سر ایران ببوارا من الدمکی نزیک دی آماده دانستانا با و دبیجی یعنی دمکی کم یعنی بر وقت هندک اف هرشه بهن را گرتن با هندکو دانستان سیاسی بهن کن اگر نه ایران نها بجی سرکرداتی ایرانی علی خامنه ای لجیر فشارگا گلک مزنه آن یعنی امشین وصل بخین مانو نمانویه کاتا هلویستکی تند ور بگیره برانبر برجواندن امریکا لقطر لسعودیه ببارا ما امریکا دی گرزین گلک دی تنانات جناف برنا علی خامنه ای به چنج رژیمه که حتی وقو سیناریو عراقی ام وصل بخینن اگر او تشترو دا اگر هلویستکی تنجی ور نگیره جاردن کشه که کاتا ببارا ما ایران دروشه که گلک لوازه امشین بیشن حوالبند نویجی هرچند برافانی دیگه ده هاویست کمبونین ولاتین اسلامی جه هرچند اردوگان و یکی ده بیشه جارنویس ایرانی ام بیشن گریدای جارنویس قاهره عراقیه استانبولیه ابواره لی بواره ما اوه همو تشتگن دیشان اردوگان دیار کرد آمدن ببین منبره کی دانستانه باشه بله سامان من یک پرسیارم هی اگر با کورتی جواب بیتو پیت وای اوانی پیانه وترت برای مقاومه و نزیک ل ایران دوای ام هرشی امریکا بو سر ایران که زور جاروانی شرشای نکرد اگر امریکا بیتنا و امان برجوندیکانی ایران کنه آمانج پیت وای اوانیش بین ناو شرکه وک اوترت بر فراوان بیو چند ناو چه ولاتی تر بگریتوا اف درستگیرین ایرانی ایتر حزب الله بل لبناني العراق يعني حوثي بن الاوا ببوارا ما السنور الواجن هالا وازبنا بهمي السيناريوهات دبي هندك برجواندين امريكا لنوتشي بكن ارمانج داوجار ببوارا ما امريكا بسر بكبا دبي وخاصية شرطة بچه سريان اسرائيل بچه سري ابا ببوارا براوين هري مزنن اگر هاتو تایبت گروپین چقدر العراق وی کی بکن ببارا من چارنویسا عراقی هرچند فشار ایران لسرن کو تشتکی وصا به کرن اب گروپین چقدر ولی ببارا من عراق جوری شلجانا کمزنا سیاسی یعنی ابجن عبوری یا آسایشی لشکری دیگه اجبر وی کی دی بجم هر تشتکی اف گروپ و درستگیری و چکیری ایران لناوچه بکن ویت سنوردار بن ویت لاواز بن برنگه که نابنه مطرسیه که گلک مازن بسر امریکا امجبیر نکن امریکا بوارا ما پلانا که مازنه بجن لشکری حوالگیری هر تشت بردسته که بکار بتن جبر که اشکرایی دی بیجه علی خامنه دی پلانه ده ام دشین تیرور بکن لی ام ناکن باشه ام دشین اوه کی انجام بدن لی ام ناکن کاتا اوه همی بجاردنه که امریکا سرکفتی دوی شریده براوه دیسان اسرائیل بی آوه ایران به همی رنگالاوه نها ببارا من قناقا بهت یا دانستان دل سریوه که به چی شوه
اسرائیل و ایران اسرائیل و امریکا راضی بن لسر شوه ایران بمینه لناوچه یان ولات چوابه داویجا رازمندیا امریکا دوید لسر به جبرکو به همه سیناریوان امریکا زالا دوید پرسیده و داکوکی بجن سلامتی و برجواند خود توی و آسایشی دیگه لمیدل استه بوی آوایی بله. باشه برز سامان عمر پسپور آسایشی نتویی لندن و لقل ما بوید سپاس ببرست.